Hotep inu kababili nirejei yo leo kaichatimezi hata lera mbili ranziti fanya live shaye actualité uyo ketsuri permetterike dans le silence wala tifanya video bano ti rongoa utunguha ku ikayao kojapuha shatsirliti rengerekuli tsangalia tena video ya wanu Jaya Hamada Shafi, Fakrim Dadabi na Mrundo Sarkozy irdi babu inzidisha usiu wazako eliswafi mjuma huo nlonu haukana yani wakomori ngarendo malaba wakomori ngaridhulumishi hao za kweli wanduanu kwa tsina ndongo itsura hitwa wakomori wanduanu waona damu homihononi hao kwa na ujua uende se daula ya Komori na damu homihononi na fikra za kukatili na mjomfanyia niye analizi na ifanya harmaye conference de presse na yona hari point de presse ikaya point de presse ya kidiktaturi ngone diktaturi uyo kana wo kwa jashindo jeleza halafu ngwari yawe majournalisti watiwa uzise masuala ngwa walimite masuala hatomu iswa juhewa balimbio watawe kwa tima kaka Pablo ushinda hata wareponde ya masuala ya majournalisti kama masuala majournalisti ngwa unanyora wahanzeza juhewa eza kwele wanansi waelewe ezijiri shamono kanawa wa nono masuala maili bahi yabo ngarizi yao Fakrim Dadabi holi ho hazingamanyi hakatina zohamba hata ngono heli ajeleza ka vraiment là il est dans la galère là il en peut pas. Sarkozy ngwanze kengu mjibu shizungu dobi Jaya Hamada Shafi ngwanze kengu mjibu shizungu hende hata hauzisiwa kizungu harma masuala ya pieji ya jua kanangu usungu dungwa ne communauté internationale yeye wayamba kana mimi ababahanga mjojibu shingazija hai yondaila Sedi Muhammad Shehi harambia ukanavala burakanda sino wazungu na kaurongwa kizungu sidwamba naranzane na rishilizane basi wando adzima si sha abahainu boni mnongoza wani shikomori na rimaniri rinda utoparwanzana ha iyo ndio Jaya Hamada Shafi rumia bala Oka masuala muhimu ikayaungu suivewa ne communauté internationale ne dunia ngujorongo aluha ndwenji wajomwishia hajwa kajuna Faiza ola correspondante wa media zinji za dunia donc makalma kizungu ngajo transferwa ngajo transmettewa na ngajo humzingamanya acho lera uyambano no maintenant je vais parler en comorien parce que ngwanzo ya rongo eluha ya jo fufulio wacho uelewa wanadamu wanu kwa na uparo jo badilishe nsi yenu harma wema kwa na uparo jo wasilishe nsi yenu harma njema wanadamu mamaluni wanadamu makatili makatili warumwa ne mbeberu ya jarangamize watwana wadani Sarkozy ye erreur ya ifanya ikayawe FIFA ne madhamana maorganisateur madhamana wahe FIFA wazandabu alo yo organisation ya kishetwan ngabwe sharia shahe FIFA ikayaongeshi amrishao oandruwe kangabo machi ya husuriana ne FIFA machi iyo ze sécurité ziko uveye au sein ya stade no aux alentours ya stade izo sécurité privée ele jeish reka polisi amandi sotara jam ye polisi wonde ukayo ozalanturu hawirilia ye amani majandarmu bao ukaya ozalanturu hawirilia bahanu balo wanzo wane bahanu balo mndu yanzo afanye dega haumru atowa shononde haumru aja wa intervene shehifadhi ya hestadi osia hestadi hata mlango juu harmwe sharia shahe FIFA iyo yo ufanyiwa ni security privé vanusiti mitsimrwa mpirasha vanusimakiri yeni zajiri si hanza rendera tunde ritsatsa uwe risomeri leo abo zontu zamba itwa shahuru
iubiriliwa ni security prive yabo wajiri corruption ombaba hanu yabo corruption ijirisiwa ne FIFA madhamana he FIFA wa Komor hau ne minister ya he ya sport ya Komor hau en complicité ya hao owaili obahanu wa deploy wa yeo majeshi wa bala mizinga yabo nsi ikayaongizwa en confrontation na terrorisme majeshi wao parwa maviji pirate majeshi wao udisa mzinga ekangabo mwanadamu ulona mzinga haulona shombo shaurahitswa ikayaongushiru wandu hasa hadi sorahitswa shahata ranzi ekemruka jawahi yarumia eshombo shangurokio hau hafabwe kwa tina haki ya ukawa wa mwenterpele maviji pirati viji pirati ngujojwa wona wandu wa ilingwa jibana kwa tina zononde yakeka intervene ya linde polisi ya janjie ka hazahe ola have wabala ya virilie terrorist kadwabili wa deployelo wa military haruma stadi walona mizinga yabo dekangabo dhamana wa diplomasi enda mnyo dekangabo dhamana wa diplomasi enda mnyo ora isi mathalani wo mruchola wo diplomati mjeni ya haja yunde kado wa deployelo jeshi wa mzinga sha izonra abo hate majueri wa futu wao wobaliwa ni mapolisi hau majandaru shatima militeri wa arme militeri wa mzinga woyobe wabahanu walonkodu heli fakri mrada bia hamba bakana militeri weni bahanu ya roha onge lazima bale mzinga shawo bala handaru mankodu bahanu walonro afabwe ka ube wa mru wankodu fakri mrada binge na damu harme mihono ni ya hai harme mihono ya hai zilake zijiri leo ba zijiri fakri ngodi wazo zajiri mbeni izo zijiri sambeni wanazijana wazozo hama malifu ya utsujanazi enga mdiwaza zajiri siwa ikoni enga mdiwaza zajiri siwa imona imo mijia sana hiyo wanadamu wansi wanadamu walona mahaba walona nia ya ubadilisha ensi yanuma katili wanaondwa hema banu hapuvar manama mwanatsi ila hale undo wakati wa uhuja mabadilio naridive ngamparo o wanatsi heni mndu ikayangu juo mwanajeshi ya muua hau ya mulilia nadive ngamparo o wanatsi na mfanye mandamanyo hata gouvernement ndabo yunu isi hebonsi ngamparo jeshi watwani ati jeshi katili jeshi lona formation ya kiwatwani ya dafiensi rahaija kaende wajaba au kaisa yandiso henda wajaba ensi sandiso henda wajaba wanansi waivuze mio noti pia haini mrunge dhamana bahata jiburi lunge dhamana dabala wa mongozi haini mrunge dhamana abongo garfanya dhamana wa hatungarambao watsina unyanyara banza haja wanduna wadive wano arambia ndrabonga enga mrambia ndrabo hata kadonga eza muti marambia ndrabo eza hamadagazo marambia ndrabo eza bapale marambia ndrabo eza aimani marambia ndrabo vansindatsidaza shatika usikini ya efamia hemana woi au kanatika womba Mwenyezi Mungu kuliho karjeka ujua aprofondi eza jiri sharanzi wandi soto wa mali na mali wabanari mbeda salatu wa tsamba inna lillah garondo ngonziro zicho ujire moto yako za hakumu au kana wowe kawadzodzo mndwa mreme balo mhono kwa japaro mbe Dar es Salaam mransi abo mhono wolo zozi hundwe mwanama Abdullahi ya ikoni haka ujuho wandu za hewa tapale wajititi hata wambehe maore zozi hundu mjomba hangu wa esedi madisaidi 2001
sharanzi wambanga batula mapese mro tamba ya wabahaza nungu nziro wanungwari yao hokana waja watu ya vuti za ndabwanzo ndo amie kumbi na mnyezi ngungu tsoaliba hezenia za hao ngwa ujuma utojipata aibu ngwa ujuma utojibana ngwa ujuma utojivurana ngwa ujuma utorahitwa hata abahaino wanansi wao ngwa joka ulazimu wao wakaushi haujimlifu uredana ikazi yenshi zindiri zambara nzindi zinzambara nzindi guvernema yendesi wao ni parti politiki ni nkwidisha wandu ikama waundu asoma harumwe tsiba kiwanzani manatsi wakati uja haukakamna urendwa mjumwa banu mjula wapia mfi ensione nje mdahasha bwandu waita mdahasha wandu waita mdahasha na mwadiwe kimdahasha na mdubwe malahoni hao mndenge zindu ziloyo baizo za hanyu na mdube mvunze malaho hao mndenge baizo mali za hanyu hata paka mwanajeshi watu ania wae haelewa ya ukanangela zimori dafinya nsi za kweli hau amma ensi yonge jo irengwa ni mabundi izo alisedali kema alihazamba vuvuni tsikana bese 14 hau 15 harma meeting ya haya kauyeleza uka esharia isho esha hala ilo baya Nyezingu narponesha shakartsi hule hoka onruanu ndo alitsimbie magama yanu ranzensu ilata jihunde leo garjoenda mwendo nsiwe jirengwa ni Nations Unies na Union Africaine na wao wajirengwa ba haukaze mbio za hao ebarna maji waifanya riwashili yabo ritione hata erange hema pesa hele gashila hatu negazi ilo harme bahari Hindi rirende hamande ma Nigeria hamande de zensi za saya mali walo na dhahabu wachuka wiwona hama Burkina Faso walo na dhahabu na gashi wachuka uziwona hama Bushini walo na sifiri na hizo wachuka uziwona izo ndizo wapanga riwashili ridojila hama mabibi baho watwana wandani wende wa halilia wadungo o wanatsi wanama kama angalia conference de presse ngono kana banu bahe wanadamu wanu hisandabu hama yani obahanu wajuka ulazimu wajiri mahakama hao wake jeshi afungwa yani de jeshi ya wamru harmama chimri atufubwe yatsumdea yatsurendaje shandunga oharuma hendini ngwanzo wanji ele fijoli njia hadisi mzinga hawafumu amabala wala mndu tafanyo nyamsu zimuuma omdu bahata izora nzingizo na roho mitijo zisekuwa badala ya uzitafanya shawanda jina wajozitafanya bahiye hafanya hiyo ono ndo alobanu watufula bwa tufula tavangia mndo watude ya watu gochoju hata ujue ufume wando heli halafu yabo ngwajawa wajibi azizi ya ukana banu mndu huo hasa hafungwa wasa hafungwa badi wale mana hafungwa wala ola nko bohobo ho mjina safari niwe katina mbaba katina mjomba katina mbamru mwende mumtashonga mumnika mzinga haukayonde heli mdongo ufanya mdengo watoto wa watson hatamba formation ni ya kimiliteri ranzi nchombe ya kisiviki de formation militeri heli ya ujua udisa anleri kwa chujua mzinga uongo wende sao mwanika zombo za mndo heli yu haukanaye formation militeri wadongo jaua nansi yotsi formation banata mimi engetsikana mzinga ndo kazo sinongona josubutinzi fine engetsikana mzinga ewe otsofuma yo atanga ngojodo ndisa nifume hula nifume hunu ujofuma ndizo sidofuma ndizo kaufumu ndi haugari haununi ha mwanadamu chotswa pie puto yongabo mndu tsuju che formation militaire ya jeshi mkomori tsitorea no mitsi militaire amjoka kwa jajo shinda wanenele jeshi la Bushi kwa jajo shinda wanenele jeshi la Tanzania kwa jajo shinda tawanene mapirati ya Somali ranzi de mapirati ya Somali esa jojuhamba ngwa jwarengensi hatu mapirati wa Somali ile jeshi la Komoro kile jajo shinda lwane nao shemru shiba wana nao
ranya henda mfumu ya mrehichwa kodo rengo wangu wa mwahansi amana uwe yafungwa ndaboka wafuenyi shemana hadisi ya gazo mana gazo ya tsu wa mrahitwa watu fungwa dabo ya ukana gazo la hapula wa wapula ni shufai jihadi wapula ni lukumani wapula ni kamali soefu na waondo anzani wanu mana bapale watsubula mahakama indinda bokanondwa wa bapale wapula ni belu wapula ni wao no shufai jihadi na wao na kike mana aimani ya watsubula anketinda bokana hundi hake dhahabu aimani ya ihiba harola hawara wa ministry tijindo vya tijifakrimda dabi tiji Jaihamada Shafi ishlande shatungi hadisi ya twenda bahanu shawoi weimru ikaya ojindu daba la kindin la twenda la lezi wala ni kwa mvinyo la hanwa la ni kwa mzingala mbwa zingara wawandu kachani hatu ajalini ezenyi katili za kijeishi zilio Komori mimi tsika prison jeshi mzima na mona prison Komori uyohamba barufu wadoka garde rapproche accusé wazanda anchujua hari akanza fanya kudeta shami mtselo kabalacho kanza fufuliwa holihoye kajaka ukubali omsajaja wa kijeshi wakaujirisiwa wondo banu ikamitselo kanaewa banga mu majeshi mawatania ikayawoze ngo zijirio zinu ngo contre shakwatsina autorité banu autorité hoshoni mamdu jabelu na dobi wa mruka do itsaha we uli amini udafia nsiahaho bainge mbabaho ndo wito ajalina mjombaho ngelazimua umregle konti nensivuke bainge de mwanyanyo wa mbaba mzima mzaze nzima ngelazimua umzie nensivuke shawa daraja ukane amini wila ngosoja uje urendo marioneti ni belu na usufai jihadi na Ramadhani na wao usorende hakatili jirebele hau demisione pose demission yaho wendezaho haufanye kavali uvuri zendi nutawenzao dunge jahazi ho na marenzia wensa abonye onsipi anganye madhamana Sarkozy ngawe dhamana ngaona damu harume mihono yao bo Sarkozy ngaona mabinda harume conscience yao wanazioni wa Komori mwajitakanga mwasomesa au mwaonika ilmu zilo ma incompatible ikayaonga mchongo warenda ama aliene wende wana maraze bahari pia ngwachongo hufa ngaone mabinda yao harume nafsa moya hao ne conscience yao bo Sarkozy Jaihamada Shafi ngawene jukumu ya wanadamu wafao hazini katilizi loyu wacho mahakama wadhulumi wao ze sambize salamize wao ze desire na wasaya na sahau na wadiwazi nganyine jukumu hiyo fakrimda dabi ngawene jukumu ya aimani ngawene jukumu ya wana zijana wadzozwa mde wangamizi wa wahafa ngawene jukumu ya hondo atungo uvubai ho atungo ufajao hondo akakwajiba nwanwa afuje ngawene jukumu ya ho alozi wa Komori wa ulwa wa bahari niho hondo atungo ujalinda okana banumlo zatawa hareje kacho ibahika jareje walango atungo uralwa hitso nimeli za kijeni wafikiro kawala mapirati Somalia hau amme mapirati Somalia wa warahitso arengeze videti za hawa balande zao ngawene jukumu yoka nyinyi uhamba yonde jukumu ya ubirilia amani ne mwana nsiansharma amani mwana singarma amani da ganyujuma utswara hitwa mwanama mwanansi wakati uja ukana wandu abadilishe na mjuhe msoma bare no mijini hanu kama nzo nambio mjina faidi wamba faide mwanyanyasi ya fariki samu mjilono tangani mara ya bili hawi ya raru hawiyane shani mwambieni ya ukana banu watwania woti mria la mjimu basi muungwana woti mria la mjimu basi amanzo nambio wanama wa mijinze ya ukana revolution ya za kweli yoyo andisaho mijinze ngeija itsanganya harume mijia ezi ngamwambioni msike muhara
ba ekawandu awaswili haruma diktaturi hau haruma monarchi absolu ke japaro tsanganya haruma capital usiku uzima yoandisa homi jinze uhuja izo hata mongozi hazamba viraje ya mwiso mongozi hazamba mange joandisa iho uhuja kena udiha moroni ndemana ratsuparo henda revolution kana zendongozo tsotsa hazisojiri bo mjiwaizi uo usiku uzima shaizo joandisa homi jinze manzo nambio andu za faidi wamba faidi amfikiri ni wambie ya ukana mtikiri mrendo wa malaba jo waikoni wa rendo wa malaba ni waikoni hamadao wahuza ile pindala hao warenge mapesa wali ngwa tsongo ula pinda mtirendo wa malaba jo waikoni bwandu mjina faidi hamba irohe msujuanda hamfikiri irohe henye msirendwa malaba babanu watwania woti mrwala mjimhu bahi watwania ujwa ula mjinze mungwana ujwa ula mjinze na minga mjomambiani au kanova hanu wala la corruption de mijia ezi abo mtishangaye baho hanu wala la shetani uo halala haruma o mijia ezi Marhaba menji yomba Fahad il s'appelle merci beaucoup bahoba hanu wala la corruption de mijia ezi amambio mjina Fahadi au kana na mtikiri mjamrendo malaba au kanondo ajo utende waparwa dezefami wadunga abonde mazefu mji wasando andwa serikali unaondwa serse wa hawa loiho wajiwa mdabeni wa mrendeni malaba amparoni jikaribu na wao wa baba wazee wa hatu amombe Mwenyezi Mungu mesajini wa Paris wa baba wa Milanansi no wazee wa hatu wazazi wa Milanansi ngamwaparo ukana na mobilizo ushababi beza hunda faidi zilange zijo hunda abudu zilange zijo hunda athumani zilange zijo hunda alawi zilange zijo hunda ishata zilange zijo hunda bishara zilange zijo hunda shamwin rahare jakarbadilisha na mlaani sirikali hamanda zinu na mwajusize mandamano nsiparokiri ampare mijea saya na mrenge mdunge ranjo mijinze hatu iho msilale emandamanyo msite kuraje ya usiku uzime na ya dunge mijea saya na mdunge hata ya wanduanu warohe yensie kaihundumana jeshi watwania waifwa kuwa yensi wakatila mjipolezi ngamumeyoni mwambie nakane kamju akawe mrwa serikali hawahaze nyumba humi jinze ihu mhundu bahati na mzivunze na mrenge baizo maliza hanu manansi na mrenge banganyi haramatabu hatemishana na mwihobowe manama manansi na mhobowe mishana na mrengeze zitanda kamshindi za msimenye na mrenge baika mhanse majumba yao wala wakati la tsamba menye shaula ndo utungu hukweli mtsimenye beika mhanse majumba yao yoto fayensi siso jajiri wahe dispenseri yao hauri wahe library hauri wahe ekoli ya tekniki hau nyumba informatiki hau kwa kenswa haurende nyumba ya meri hauri wajiri semeri do tama pesa na mvunzeze nyumba hizo na mzivunzi na mrenge msihibe na mrenge baizo za hanu safari inu mwanansi ketu lazimu wake bal perdu ba nge lazimu wake bwe perdu nge lazimu wake gongo perdu nge lazimu wake mbe perdu nge lazimu ze perdu zike dans tous les côtés siloko usoni mwe majeshi na ndo serikali ba amfanya heliyo baba ndabora waswilishiwa sondrabo jaha madashafi woyimnafiki kabana kama mahakama yabo izo chantage kangonzo hadaye wandu bahari ndo agabili voti ngondo azingare emna moto mjinze uo lejijinga daba yulo larengwa lani kwa mvinyo la hanwa ko yulo katiljo kreka wata mru ya dovio lembuzi na magonzi na mbeiho
Welewa ya jajani kwa mvinyo ya no hayalewa warenge wakawa mrenge mtwana wa hao abuhenda wa mto wa harumwe mabehe wa ya majeshi wambela mbehe mo hao endenda duatsimbie mishana harumeze shantie za nyumeni za hao wahibauze mali za daula wa hauze nyumba hawatsimbie mishana hawa reha mtsanga hapo mdobeto hafanja wa mrende mtwana bangu jodola mbahindu wa mtsana ya doni kwa namna 1000 francs ya dolinde 40 millions ne 50,000 mozufu haja shimbambaha aba haini wonsi pia wamlawa ngujofungwa waeche chef magazini chef wahe akaurengo mzinga yamnike kana ufungwa yakaurengo mzinga akauwa kajendo magazini ndabu wayarenga wani kwa lakile ngabo chef magazini ngabo yatowe amri ya ukana yasinya ukana waroha mizinga kadha wao kwa na ufungwa wao shauli holo daba jijinga la kijinze kalina mbama ana lende lino swamvinyo lini kwa mzinga mbara hitsa su ngwaju abandoni ngamwambiwe malaba majinga kwa na maana warumilwao la ukayonde heli mjodo rumilo yonde heli mjodo rumilo wanuzoke zina uhusajao wala wakaurenga wala ledabella walidzihe ili wando atijodiva haukanangwa jua kaondwa samrambua wanawa internet inge kechi ya mahale ngari mafishe woni hunu pia heni ya wamrujo ujua sito ringele foto la heri kaze kari jua ka mdu kadha sito kaza ka mdu woyo paro mdu kadha mchini hao kadha ninde mwona weza baki ninde mwona weza baki kwengerkana mahakama karja jokaru wasuli wan ingerkana nsinje makatsata mrajodo nonarma video mrado babu haban jokanga sarmaze mamala za hatu nga sarmaze muziki maisha ya kawaida ya hatu shabanza haja indensi ya hatu razalo araleleshia tsaini chongo radhulumishiha ukana sisi richodo na umavutama ya na utsinzi hatamaya generation hatu pia wafodarini attention madani hawa nuzizizi maadui wanu kwa chujua ndongo za una marabahari safpasa kwa chujua ndongo za ukananzaya usiku wa kamili kujalamba hindu leur jeunesse wakatokana entre 16 ans à 30 ans voire même plus kwa jaka ujua ndongo za ukaujua bota siku kujalamba hindu atarumasihu izo kwa jaka uzijua generation ya hatu sisi nderijuao hizo shiri myamu ya fakiri na waona na mbando msaidie na madui wao pia na jama dashafi wao nshinsia kana maridhike nsu hiyo kwa jao na zetaambu zatu za ukana ujuaranzi wotasata masihu uligulagula basi na majimeu zongizo na wanansi ngwazi nyeshio au huno ubu wandu ajawarambia ya ukana areka kutsina kilo nsohole ya upamba hindu akambwaza za hatu wakati onga sina mahakume na milio mahakume na miraru ziribakia beshela armwa kila hatu ngari huwao ni zeheni yo ibaki waambio aza hatu ya ukana eke mwanaho kutsuhunda kilo nsohole wapishio uo uzaze waho o ulezi wa hahu basi renga upihe ubuwa nose boma abandabora wasili wallahi je crois que j'avais 13 ans je voyais le désespoir dans les médias comme ça abandabora wasili arjo kaudona robo kilaubu à 12 ans 13 ans zehenizo ziribakia ngari huwaonizo ondwa watabahanu tsawanu mina wana waili imhunge na mahakume na mine yemtitinge na mahamiraru ngariza yao umabani hatu walo komori wasunda batu waroha wazaya walona wana mabani hatu ngwaheshio ila desespoir rayenshi ewana hatu ngarjoka vjajeru hansize desespoir imtsen non wanama ile temps ya ukando ndar ma revolution vanu revolution insi itopi insi tabiri nu realite inde chatsongesa erusi walo puissance dabokana wa renverser le tsar Nicolas II la révolution russe inde chatsonga mfaransa wambangwa onti puissance dabokana wafanya revolution inde chatsonga Chine
Et révolution Mao Tse-tung, le communisme. Chabasi, mdaza. Kamonao. Sipula magwazi vanu hatara. Heja kate mtu wafu mwaranzi. Samba umpira unungongoza kishetwani. Unungo chongo humdetourneni. Harumi conscience ya kiwatwani. C'est pas le foot en soi. Non. C'est le FIFA et leur organisation. C'est satanique. C'est une organisation satanique. Haini mngu fanyo hazarma FIFA. Uongu fanyo hazarma organisation satanique. Uongu fanyo hazinda yana shetani. Haini mngu fanyo hazarma bank centrali. Uongu fanyo hazinda yana shetani. Izo organisation satanique. Haini mwanansi conscient. Ikaulazimu ya boykote za organisation hizo. Wanadamu ngabandu ambao hariba ngejoja na tourisme. Combien de personnes wahafa haruma ye stadi za Katari wakafanya Coupe du Monde maharakanio. Wanadamu wangari wala Bangladesh wala Philippines wala Malaysia wala Afrika wafaiho. Combien ye enquête ya budwa watushinda wabuha hindini parce que FIFA inulo binku harme dunia kiframaso. Gi corruption inji ya timambiani ukana sharia shahe FIFA ngeshione sao ya ukana keitsi haku ya ukana mria bale mzinga ukiharuma mlango wa stadi mzinga wongo dawo ha vigipirati na woko vigipirati weka jufanya intervention n'importe comment gelazimo warenge societe privé ngeri kanansi ya zakoli ya anketi hate madhamana wa FIFA wajoka wajofungwa pire. Mais comment ça se fait vous prenez des militaires là? Là c'est des sociétés privées qu'il faut mettre. Wangwa taser ina bomba crimogène. Majeshi wao huja wao securize sha surtout des élus kanga manzo wake longo za madamano au ndini na wao beha projectiles za maji hawa watabomba crimogène. Na uma polisi shatima militaire baikufa krimda da bingurungu anzeke wala ngurelezo atakatunda zuhamba ngonzeke wala ngureleza doramba ukana vanu jeshi weka nguro hoyo bala mzinga shawo mrondo arma kodo ndo abala stade hulanga bonkodo lakabatsi nkodo wanama wanungwa joma bani ndabo hata nekemuyelewa abasayu nekemuyelewa wanansirenda arma revolution na rende harma revolution bo wakati uja wangu rende harma revolution ensia hatu kanga manzao rivuke o wakati nda unu bo wanama wallahi billahi nde viraja mwisho na mdorenge makalma yaho watende moyafanya kaizo zio za kamili yo hikma yo ankli rirenge ibaki ritsidona mafitsi aliswali harongo wakati unu taki harongo wakati unu Madabdala haeleza madhumaini ya mzungu wakati ajaya sayarambu wakangurendwa daba. Wanama karirenge makalma yaho watende. Raya vimisa yakamsomo rajujua ujipanga. Haukabanu yetarehi iyuende ipanga weleo. Rijeri pange maudu. Kakartutsa hari vimise eza hamba jana. Aliswali hazelezando aonese viraja mwisotsa inu taki azonesando amba ukana ujoka ukaajali ndo ujoka ufanya jenzi aone nyoshi anzo afanya hamandezi bahivanu ngarimwambia oni nyinyi mabani hatu mwachuelewa ukana nyinyi rahama kamjaelewa kani kamtsima maturi wanongo za patriotisme na nongo za politiki ngani ani nyinyi ngamwelewa ka politiki uva makoti ya bleu na mazatu ya pasilwa na sirinjema alafondo akensiri udodunga wandu kangwa jodoni kamna 10,000 na mna 15,000 haungu jodo ufanya na privilege mdenda mola majoshu yonde nyinyi mwelewa politiki ngaranzora mbio nyanyasi wanu ya ukana. Il coule. Tu coules. Je parle de qui? Ton ami, c'est lui que tu soutiens. Il coule. Tu coules. On coule. Et c'est pas cool.
Parce qu'on est tous dans le même bateau. Je répète. Il coule, lui là, qu'on est en train de regarder là, qui nous piétine tous. Il coule. Toi que tu le soutiens tu le soutiens. Tu coules toi aussi. Donc nous qui sommes là, on coule nous aussi parce qu'on est tous dans le même bateau. Donc on a ici. On n'est pas lui, ni mrongoza, ni mwambia okana, il coule parce que tu coules lui. Je parle de vous, moi et toi, on coule. Nous ne connaissons pas avec lui, notre frère là. Ni mwambie ni nyinyi okana, en plus wala usutene wala ukule ngukulenda na. Donc si c'est le cas ukulenda sina parce qu'on est tous dans le même bateau, il faut qu'on prenne le règne du bateau. Il faut qu'on répare vite le bateau. Parce qu'on va tous couler. Et donc, quand ils sauvent le bateau, il y a wakati ulaondwala qui sont pas cool, on va les attraper. On va les attraper. Mfikirama tsi rongwa kifilosofi yabo, shara mfikirama bese wanruwe nji waneleo. Wanansi wakati ucha, nga mparo wanruwa dibe. Tsenanga mwasiste. Nsimhara nga mwaswime. Wanduna wadibe. Wanzahaja mwanansi diba. Mwanansi diba. Nga mihule wanama. Wallahi ketsendo mwambiana. Ze problemu nizieshio. Wanunga wanumba fikirwa maomidona ndoja wakabanu. We ujuhamu. We uvurubange. We unovinyo. Wewe mwanamsha nsenda tatsirendwari mimi pete. Wewe pete zenyile izo zenyile za mwanamshe. Wewe. Hey. Usave mimi nyinyi wandu hamanda wao watamini wao sikurjo hunda na nansi. Banansi inge lazima wabula centre psychiatrique. Ya zako elibala Oben Rashidi olange na haki. Nge lazima wabula centre psychiatrique ya uresikle. Wanadamu magongo, wanadamu yani maborne, ma accultive, walo stagne, walo limite, ye capacité intellectuelle ya hao, ye manière de voir ya hao wasisiwa dara. Nge lazima ruabe harma centre de rééducation psychiatrique lié à la patrie. Aparia heze centre joka obulwa pia. Shayo nge lazima yori reserve ya wandu tsaonda wadongo uride. Basi engenga mjuwao zitambunzia shio hasibabunde mbana enu besehe ni mrumanza imani besengu jofikiri kadombili banunga mrengo riski mimi hate via hangu ngio en danger et via hangu mimi personnel je suis conscient que via hangu ngio en danger shati amin si amin ukanunga mwane bana enu homoneni siroha komori sireje Faransa ranzos kuna roha komori na fungula mwambioni mdojua nyinyi wanduka yao ambesenga mfikirwa mabanu mimi Mfaransa mitsi Mfaransa ranzos kuna reje Faransa ataje hunde leo njani kwa carte séjour Faransa amcho zungulare sepise zoke jani hunda wameche zozi hunduma activisti wengi kangwa remao yembana ya France Afrique fakrimra dabi na makabati jima gauche ambassadeur wandabo mkomorulo Faransa wafanya rapport waibehe e ministre de l'intérieur wani bloqué hun nzazahe mwana hangu wana hangu ne mwana mtiti ngwa umasiwanu banrizamba ngwa wikoni ngamna mahaminane njenda armatsi hangu usikuna henda njashinda hata naona raha ukanatinwa pressure rengwa rifunga tinwa amina baba hangu yabo amina mzazi hangu ngwao yabo sijanza na wao. Ça fait déjà 2 ans et demi wanama njaniki wa carte séjour nsina hata nsina problem ama kama Faransa njaparuka na problem amba sifanja wao no amrengoza zamana za hangu ngamfanyo haini za lazimu ngamireglo amsoni kwa carte resepise juzibanu tsendeho prefecture tsiwahitsi hezamba village tsiwambia ukana kazi za zabanu kamanzao kamtsuritsa hana mla muhemrambeza kweli rende zatu
mrilive ze droit zatu rilo hunu wakati rafanya hazi hunu ze droit zatu mrinike rende zatu hata ureje hunu kana uparo reje hatekanga mwanzao na mchopare gendarmerine ofi wajeba no abahaba hainu watsondenga wanitarmavesha na mcho wazeri alini ze droit zangu zilo hunu nafanya hazi na singwa mnike mbalene nzangu wakamzade abo hani paramba monsieur Sujai nso calmez-vous. Parce que là, ce que tu fais, c'est pas l'OFI et la gendarmerie. Non, il faut pas rêver. C'est les pompiers. Mojobalo doit arma centre psychiatrique ou masindan. Sirini kwa ordre, le ministère de l'Intérieur yaukana rido hunika récépissé jusqu'à nouvel ordre. Parce que wakize wana bande de criminels organisés ukanza déstabiliser daula na singa sina relation diplomatique nda sinyo wakize wana terrorisme. Alafu anatsinga mwana wandu heli yinu shanga mfikira mabanu wanu wafanya wethi haka minga mi conscient ya ukanengejo kilata ni ulwa wanife sha zinu valeur inculque nga mombo mnyezi mwike rifuzu nezemba na zinu nife kudura mnyezi mungu hondudu hazi na unono na shiha kamgwa benzi amombo mnyezi mungu shangajima hangu nga mi determine si fwe ke nife nezibadilihe nife nane katifu mrasi janto la fatiha mrasi nto le fatiha kati ula watifu mrunenda dive ojo nto la fatiha do ujo diva da inge ufabwe wende unanjo shojo kanto la fatiha wangu chola tsama kalima abure haukana mimi za hangu damina mnyezi mungu jo za hangu damina mnyezi mungu bahi nsina bezo intervention ya fatiha no nsina besoin he fatiha yaho unrehe mufalabda nguna barike mwenye yasiwo la ba paro namba ndongo kadha hauri paro ishiliza na ndongo kadha hauri paro fanja hauri shausi jau kansi urenge nsumbili za ulila na udosoma yasini na kuwallahu na ukansi harma mkensi wandu 20 ekanganya wandu 20 na mdungane msopare ni mtsawandu wa umdive shauti mtole fatiha be fatiha yoba inge huitoa mnyezi mungu ambanga mjo mroni ngujo ntamroni kakuja itoa mnyezi mungu ambanga ntombe bwani ngujo ntambe bwani yo problem hangu damina kumfa ya kunu shemba na inu mimi nsutsa hamdu wa fatiha mwanzo mrujo diva ekati ula wa diva utsikuto fatiha diva bandabora waswili manama bandabora waswili bandizishemeziza ngasina mahayo waza manama ngatungo ushemezenze ndongozini zintiza leo shahani wakati mimi depuis 1996 amambo armé réseaux sociaux nsuhamba c'est ça 2016 depuis 2016 amambo harma réseaux sociaux nsuhamba parce que à part mimi tsanise militantisme inu rana jakata ngamina niazwa sur Faransa ceux qui m'ont vécu peuvent le témoigner nous mitiani sarandi même au collège à être déjà contre ma agression et pédophilie et harcèlement sexuel ya hwanyanyasi tout ça j'avais des camarades de classe qui me disaient ouais fundi wala jao katula wa donfanya wanastiri moi j'allais voir le professeur j'ai dit hey, attention on va dire au directeur on mettait l'ordre. Mes camarades de classe ils vont le témoigner. Moi j'étais déjà militant. J'ai milité pour l'environnement. Depuis mon bas âge. Shansomba mnguni fe hamandi za mambo Mungu ila revu ya hatu zila ndongora kausante ula usawa wa manansiri wienshiri uone komori hatu ibasauhe rijibiwe rijuise nensi ya hatu katsomba mnyezi Mungu rife shamanansi ekangami wa miche amchona mango sojija untole fatiha ata uchoja udive kuti capable ya udiva hamara hakuja lamuha na michomba kata fatiha nshuitsa hautimtole fatiha kati ula wenda dive henda dive fatiha yonde tizenda mina mnyezi Mungu wodo jujwezwa jondendo yo kauto fatiha hamba kansina bezo fatiha abo ulimvuza bure kakuja to hambe mruwenga mumtombe boni abo tamiyo pour toi yo hamba fardhu kifaya bahunde tize fardhu yonjikifie mimi mana mamanasi c'est très très dommage. C'est très très dommage yakana
yensiri waswili harma daraja helini wandu waswili harma situation helini c'est très malheureux. Vous avez tous les droits ya udai. Nganyina droit ya udai maji, nganyina droit ya udai mwenje, nganyina droit ya udai mahakama, nganyina droit ya udai msomo. Banu rizamba wabanu azalingu inogire universite ichongolela masusuna maaliene namjonswa mi expression bale wema na mzaze mwenye uza ya ujo kaujitabisha huze dhahabu yahe au ya jurenge pandesha ardhi ya huze hau yake juma ucholebela heni mwezi ya chokamealene nini waba hize mwana ya mtowe bonzenda some dabo kanku juo kana wandu wa universite uchorende ha universite ya kiadui ya ucholaza wanu ya wana watitiwa ya wapoteza mafundiwa warengo wana warende wandu washe wapoteza ngo funda dubo wana wala waranganya pia hawarende tsingu totwa wadu haya rahama mahaye jaja akangwa chungora ngona ndu maduhazi mabaya haona majomba hao wala mabani hao wanaume mathalani ba wajihundu bao ngwadungo wa watiti anizirende ha normal wadungo watiti walo college nolise hawajihundu wakauha wanadamu wa bizari mwanamme na mwanamme mwanamshe na mwanamshe bizari yonde mana wazazi no baba nusu za fami kangwa jiuao wajisamiza wahuzuma zamba na dhahabu na malene na shiwina jana na mitsango no abahizo wana watowe armaze tabiani hakakwa abati avenir bahwaka Tanzania njeke balangwenda fete ye universite ya ususu ya heila mafundingwa wa greve kamsona contradiction amendizo zo contradiction totale shinizi haka nishondwa fanyiliwa ala kuli hali ngoti kanzani profiteshwa bahashini nienjezize niambio wanama habari zichonda zinu baba naomba mndu chodwa ndiso wa mndu naambio wanama waikoni wakaurongwa balajuzi niwambe ukana mfanyando ngasindanyi ngari mshangiria aona na ngarombo Mwenyezi Mungu msibadiliwa ze fikra na mwende hata obu na mzieze voti za ndabo hizo bwanama na mzizie ze voti za ndabo hizo zitirewa hata hiyo nisijua bata wasije parti politike jejita na mabu na mchozie mapfitsi yao ketina anzali ketina una mzie maja yao zinundrabo mrendwa malaba juzi mzamba msirendwa malaba jana na juzi mrendwa malaba leo ngasindanyi bwanama zenongo mahaba ngasindanyi nana ushababi mwinji ngaramino kanganindanyi aukayo haki ya hanyu wandu wanu mwambe mtijeo ikoni okamramba ndrabo wandu wanu mfanyani promise njomba hanyu Athman Abdusalami na Muhammad Mbeshezi na wasaya wa mparani harma madrasatil Fatihi wa Bishuoni wendo wafanya conference de presse na nono atoshkuyo nono ha avue ya ukanha harma sektor wakati ajali ya kaujiri hawajua ndongo zinji za jiri kaya wandu wa warambia ngondo adunge mahakama karitsina raona tsamitsawe enga mjwe mana chudunga dabo kanangwa joko warahitwa wandu wala wandu wanzani waonga wakuvreo haukana kwa tina namna joshinda wazingare shawatani ya tsideheliyo wadaza wodongo orenga lukumani wa msisaikoni aherukumani ngwanzo ya tante jusqu'à où ye imani ila tolerance wa ikoni ngi waswili habe hausufa jihadi ambeho Adolfu yabe hewa iska jayama dashanfize wandu wao ngasisi wao maprocureur wandabo wao wezi wao jusqu'à où ye patience ya wa ikoni ngi waswili wamhadayani ye pare wamhadayani ye maji
wamhadayani umwenje, wamhadayani zinji. Bashababi, iyo haki ya hanyu, mabekare kitutsahandrabo vanu tsena na mtawe mwende zanyu, bamuhisandrabo, muhisandrabo, Bwaiko, mrumilwa mdondo malaba, ha, wane, yo ikana wa ikoni pia, kwa tina mfanyini yani, engabo mjumwa dhamana, wahe banki ya kishetwani kuu ya he Afrika, guverneri, njuma izunusa benimani, wando ulone kwa hankanga uwanyisizo wangu pia, katina mfanyili yani, haini proje, yanzia ya digi ya tsijinda wabu ifanywa wakomori yo urengole bahankanga halive hoba hanu anzwa lazimu wala ikoni kaja shinda hata mfanyilia nulujuka ujaja mfanyilia ni leo na mlamu hebo mazababi mzee mafiti yao bamja mdendwa malaba juzi mwamba kartutsa hawake mabunjili yoshaze voti kabatsi problem na mje mreseze voti wareseze voti akawaja kama jeshi mrati jibane ngarjove ya mrati jibane shamwoneza jiri wanome maulida madine ula mbashile ula timdwa zale zina wasia wata zebiru wadunji aduanza wahule wandu hama pesa na mweshele mali brankele mweshele ula mwana shiwatu ula mwana paramanjene mwana shwashalahu islah nurdin mzoa hamba mweshele mdaza mjirende kanono sisi ustaarabu angava aya waja mhundu depita ikuoni mhundu Meriam Loleani ikuoni kamtsina mahunda nganyina inu sabeni mani abo uonde buzamana heba hankanga nganyina Athman Abdusalami uomdu wa heba hankanga mdu mhuu wanzali nganyina Gulamali abo uomdu mhuu wanzali nganyina Dahalani Sedi Salimu abo waheni shijao komoni ngeshibirao harumela ye poramorani nguju atachojo jamba kashino abahe na mtsorenga mtishisizo poramorani na mtenda mashishise bongu mtsini ranzi kaja mfaniliani akazurikana wazi watu wakayabo akauzifanya ondo ukomo mwandu akarma corruption ondo ukomo kana mzi watu yabo uwaheni ajusa etso bya wende munyo andata bakabunjilio la serikali mbabanga sina deficit ya combien de millions habaye kamtsorende mba deficit yo manikana balane da ikoni bayonge jofa imbandongoi ondo ndo kahanzonji shatsindo la leo mlo harmatabu ya maji ya lazima jamtashie ni maji ndamdailie ni maji ya sabwenda hula kamio la uhuza maji ya fanya sosote ya uhuza maji ya jao mhulizaoni uwa maudu ekeze tuweza maji ziti wangu chojordia libe wandu wajiwa zifuse au kanabo sosete hange jo faiti Bwaiko na mweleo kamrendo malaba hali bumashababi na mlamuhe bomji uo wangamia omjiweka ko ujatsangia revolution ya hekomori ngamjo ukoza rahane na heli makoza awandu wajoka na heni ya hanyu swafi ni revolution ngendeleao revolution nge progresseo hambabi kaka mjaitsangia revolution yobo mze ngamjo ukoza swafi ngamjo ulembelea anjo dohimano mtsesheani henye manama de watwani haundu hufa shangar jofu zuneze mbana zini hotep